bor kadak ya kabangin pendon kamno ya kan ka ambulans jomi kemilai keren mene dengan ot yung ribon bat ngatur kukur ru ba leng ba jomi ka ambulans minla si siapan sakri ipai ba jomi taniwa jomi torokoi. Usembut Menteri Rangba Kejala ubak Persatuan Tensong, haka step jong kesengi sajan jong ke arfuna tarik urisau, ulap laik paibak ya ke ambulans naga benda pan pensuk ya paibak nong pun usla kibasa asilong habaki kendu haka pang kesitom. Haswa pan IT ya ketika kali ubak Persatuan badai ru UMLA katahan, ulong makani kekali kan pensuk syuk-syuk ya paibak katahan, namar kiladon artli ki ambulans menta kata kawai hapen usla bat kawai pat hasilong. Kani kajing ya kendu ujung ya kani step ke bangas kotunak tolong ba da kajing simkia bada kajing ya terilang rengkat bakini nongkit kam jong ka unit ke jong yang ya selong yala minta kesni kaban wan ya kaban pli ya kani kekali bangin pendon kamno ya kani ambulans nang ni sekmat ya kinong song snong jong ka than jiwa jong parok kiba don lesi kajing ya tengku haki benta kita per haka pang haka sitom haka yap haka im haka ba ngin pendot kam ya kani tengai ku Malaysia jangu ya kinokit kam joka unit selong juni NPP ya kajing ya tre sitom jopi na kaliang jongang ai kani bakan long kaji syakri na kabetaki ba joka than riwari parokoi bangai scam ru ba prinsip bahangan niat bet penjai berhenti bat ai bakan ka ambulans joni kan long sisa kaji kerku na kementa kinong song snong jaka than parokoi idon artli kawai nang ni naslong kawai nang thina punusla dengan scam ba da ka bangila komni dengan scam bakan long kaji mentoy kinong song snong jomi jom ka punusla konstitusi parokoi.